GI Kathar Phan Karbok Pensi Gandhi Sankalpa Ajay Mek Kedeng Longri Krihini Sar Habi Amai Prinipay Inkoy Rapho Arni Wotadlang Solong Kang Dangamay Kang Nipon Drongo Express Asai Hep Bukajanalong Perang Kiamay Kipha Kardom Pini Adaba Birta Along Pen Nilisami Marvelous Rong Perpi Nonarju Ikta Birta Angton Pen Becheng Biri Angbong Pensita Prinipay Inkoy Rapho Arni Socheng Dhenta Constituency Parku Pahar Along Gandhi Sankalpa Amay Kedeng Haroi Sirap Hokep Angdeng Gandhi Kahachianing Kan Along Pen Pachiton Dunsi Constituency Tin Along Tim Karbiang Longpen Bharatiya Janata Party Angbong Chelangsi Gandhi Sankalpa Ajay Mek Kedeng Bom Theglong Bangso Ajay Mek Kedeng Ponasonsi Prinipay Inkoy Rapho Arni Socheng Dhenta Constituency Angkang Parku Pahar Along Ta Gandhi Sankalpa Amay Kedeng Padopon Bangso Amay Kedeng Ponalong Local MEC Anparta EM Kache Rong Pipi Pen Maike Phaklar Dak Alam The Kachatong Dun Brat Avai Kangalong Han Pachini Pon 6 Schedule Amen Pen Ke Thurmi A Ove Ki Mi Atomaphan Kalili Kalanglang Akeng Kam Ke Japan Kang Ting Alutia Nat Ke Japon Alam The Akoy Piponsi JI Ingtika Tharaphat Maya Hong Klamalong EM Rup Singh Teron Lapen Abarim MLA Vidya Singh Ingleng Atum Arbok Pon Non ke Rup Singh Teron Kaniyana Ni Kathar Hemotol akan hamba atum nang cipialam Teron Hemotol hamba cipialam Lake Rana tum ke teknolog Rana tum ke sini Rana tum ke jathan muralam Rana tum timu alam sebangke Becoko Alam tum mesti hari tengok Jangan lo ni dia tum pan Pinia amin tim pen lamlar lam skipi bagai Nili abang ta Noledo sulam budakna Kita teknolog li Alang tua sini keplang, kenapa sih keplang? Betul dan nama deh. Kopiah poti dah angkat nangkep bom, angin tu sudah bom. Dah soal lama bangke, lama ni tak. Tapi nili happy have kat sini tu, nili behave kat jathan, kat dulu. Alang tu kau opposite pinian kata, nili. Kalau tuan pun keporda malah. Pen pinian ni tak, lahaya bunyi dolang. Kau soal pasti kau soal nama deh mah, pinian ni lahaya dalam alam ni tu. Nanti Raष्ट्रपति लाके mau, jumpa dia pada isi reply lo lam selagana people. Laso Aphi MP Horan Singh Biahin Pen Mayalong ke Jaya Atengke Mahatma Gandhi ke Jatikang Atwa Rimdunsi Prime Minister Narendra Modi amang kahiman ateng papleng dun lonang anparta kang tingkring adet lapen kang thirjer along ripu nong me kapachet hang aphanle radbor ipon hurlonang pu alam the paklang pon Bharat laso Choro आंदोलन अटे इंडिपेंडेंट का आंदोलन होता है अपने का चिंतांग होले चमा खादी जी का चिंतांग ये जी का चिंता जे समय आलांग लिखा चिंतांग अपने रिक्ते आलो पुलोटे बांग हाथ का चौके हमें थांग सी चौके मने नीतियों ना काम के नीसी चेकलेन नंगी आलांग लिखा चेकलेन मने पिलो ini तुम काटो कविता आलांग li son kamata Lapuson ke klan ili tunta klan dun nangi ingthir rek nangi ingthir jil nangi kesa ur hormu ke pu tomon japon ude dan dilong ke birang ke longde alo sibi nangi Halapu aluhi sarpo aman pen kachetong dut CEM Tuliram Ronghang kaningje atengke kedam tanga porahut Mahatma Gandhi monsam pen India det kapalong mate areng kelok atum arwideng kapajok asonsi ilitum Monsam kacesong lapen kacingki kacethan pensi hemprek cepalong dunang po. Lasuang bong Lok Sabha kilik aprang karbianglong atok anu adim kedam tanga porhut MP CEM Minister atum kilidam de adim humri damsi hadagarat atum pen kisung keboya puthak cethan chimum damlong lo lapen hemprek aparman parliament along ninje dunjipu MP Horan Singh be kachachak alam thea tengpen chipapleng pon lo pusi CEM Tuliram Ronghang pen ningje Nana tum yung sa ayil yung na pinun pulang te. Nana tum yung sa nili panmut ng pi pulang te. Nili high-tech pe na pi. Parliament along kengkam ka chipidam pen. Nili kaljudun cenggi ke. Karbiang long ajil include pen ka chesong.
hempre ka putaka artikel 244A attack pen nang pinanggi pusia lagi ajurunji lasana ni pancoro le yone alang li parliament kidung cegalong pensia lali autonomous state putha alang li parliament long ningge dunno alang li baletung kato hode richard president don bang letung alang li railway dame ki polong dame railway station pe phenai central scheme dame hawai pur dame pe phenangi west karbi alam dame railway station ponangi laha dame alang li ningge dunno lasina tum hempe dame tum samkin pe thangangi kachopom kachori pen kali kajecho kajetheng pen kali kaching ton pen kali महात्मा गांधी के जापन भारत स्वाधीन के लोग स्वाधीन तुम तबे हेम्पेक तलोंगपेक की दोन नागली भारत स्वाधीन लोग ने पोके महात्मा गांधी से पो इंसाम की पे नॉन वायलेंस पे कचिंग वाई चिंग साई कचिंग की के जठान पे राधान एकेंग पेन दबेन राधामाई पीडो रामाई जी Socheng Dhenta constituency along Rat Kisum ke Boya Sondo an Kapajok Jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen un an pen bor iponji pusi CEM alam chak chipikang Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen Dikonto Teron Karbi Anglong live Bukajan Drongo Express asa hemalong hampang ongdung asong pen Pirangkia mai kepa Dipurong sepialong kedo Assam Hills Medical College along non pen boreng ang hoya phan dim klong kirai dun mek abirta Karbiang long life asa hemalong nang pale Assam Hills Medical College along sadlang kapit dupon jia phan trini phai ingkoi rat trok arni hot ponlo bangso sadlang along bangsuri phli so se boreng ang hoya phan ke dog dun jido bonta 3rd grade lapen 4th grade ang hoya phan non pen hamphang song do anatum ke hangpon atengke phan pharo amat Karbi Anglong arisonim so atumaphan panongwek nang Jipura CEM tuliram rong hangaphan Pherangkia mayalong kihang pasodak anpin Assam Hills Medical College pen interview lo mate examination phalo na solong itu kachiton de point de bana demand na lado bilek athai men dak peda interview ne to tundu mesti na so interview lo dak Karbi Anglong to NC Hill hido arat tumsi reservation for grade laben 3rd grade apposan ki chilong la mai pusi itu sar program ro hang CM sama chening ro ben ke medical minister Assam alam mana chening ro ben central medical minister na itu chening 25th of October 2019 with the social bodies of Karbi Anglong district called the press meet regarding the interview written examinations of Assam Hills Medical College which will be held on tomorrow, that means the 26th of October 2019, which is set at Difu for Karbi Anglong district. Today we have Karbi Student Association, Karbi Student and Youth Council, Karbi Students Union and Karbi Unemployed Youth Association along with Indigenous People Justice Forum of Assam. It is very unfortunate to take such of steps regarding the matter is that the people of Karbi Anglong and Dim Hasao facing the extreme problems in employment sectors from so many years. The thousands of numbers of educated youths are still struggling on that, but KAC are failed to fulfill on it. So our earnest request to our honorable Chief Executive Member Sir to make concern on it. And our further demand is noted on this press statement. So I would like to request Mr. President Bay of Karbi Student Union to read the statement. Student of Social Body of Karbi Anglong demands 100% job reservation for the local ST youths of the Twin Hill district of Assam. This press note requests the educated youth of other districts of Assam to refrain themselves for the post of 3rd and 4th grade in Assam Hill Medical College. Laso aputhak Prinipa inkoira pho arni Drongo Express asaihem buka janalong Pherangkia mai ke phapadusi KSA Kuya KSYC KSU IPJFA haihuya songa tumpen ke hang padopon Pherangkia mai along KSA inglong pho BDC pen Kangbura Timung Kuya BDC pen Rahesh Kiling KSYC BRC pen Phungbong Timung IPJFA CEC Ranjit Hanse atum Chitongdun
Ser hong thomang kang long rikrehini sar habe atum preni phayeng ko rapho ani mithang hong pharla wothat lang soi hi thialong sipong rumar chipin deng jerpen kangdang amai ka chingwai hong klamalong arsik jetpen ka chingwai chingsai Karbini murko maprang pen kithir klong abisar ser hong thom angkang longwi longpat kateroi longri krehini sar habe amai pen mithang hong pharla wothat lang soi hi thialong preni phayeng ko rapho ani kangdang amai kangni padopon bangso amai along umlarong Ronghan along wi habe mensing teron pen kachipahem phupon amai along chunbang hemari ingleng pensi mai ke phalam the than pachini pon man peng alohi sarpo aman pen ramsing ronghang karbi recho rupsing ingti kathar bura chinthong along ri pen sam ang habe amri rongbong pen monsing milik borli pen chenglok ongdung long ri habe tum chetong dun longri krehini sar habe amai pen kopi koson kachingwai chingsa ajai meklo ahoktet pini alang litum kedeng bonta kaprek jungjung aphanle bangso hong pharla long kache phakali kibangji phaikunia chiklo ni phaikre troxi arni nagaland ahoy lahori jana long e longchong ke sompen deng pi hormai ke chopu angdeng kapeman ponji aphanpura karbiang long live aphan ronghan habe pen pachini dun Karbi Anglong Live News Channel Klembang Puak Tumaphan Nilitung long rikreni sarabia mai hinten kadang pajerigo nilitung long rikreni pen pini kaching wai pon mate cepaklang pon ateng non ke bangji niphai Haikuni Kretroxi Arni Nakanara ahoyalong nilitum long eki idamji lapen hormai ki chudamji lasi labang suarni ilitum karbi akhai ki doan manpeng ki doan labang suarni na achitong dun pejia phansi pini nilitum dak chuparai ponlo si song doan karbi anglong karbi asong ke doan akhai ke doan hala bangso arni drama phan aphang phang arleng ke sar tum phan ka chiki muji lasi nanglitum antala bangso arni nang chitong peji phansi pinia mai ta chuparai lo haku ang thun pen honjeng isi kapijum je de jia phanpura pinpo habeatu Pinangapor aron kapathu pon bomahut servan kepu alamthe klangpon umlarong ronghan along ri habe longsing rong pi kaningje atengke tika long pen nongnam ka chathang plong lo thek ser abang phu kathar sanghu aphan rong asar thiaman peng long ri habe atum bat ponde raphi thangalam kapachini abe pin pen long ri habe atum aphan phule phukok kacheboy ase holo tema la servan keba putha mohat Nongri ini dunmai pulau, lasolang di than ateng sini kita. Dun pon, nanti ni tung servan kayak picu kayak hok lo. Amai tina long le servan kayak tu keciran pon ni kan, kecebat pon ni kan. Nasi cuy no holo na servan kayak. Kita me inut bahan ni akor te, orang itu apaan thek long kita pon ta kita pon tu. Tu lihat ang, ini cuma tu tika long, inut thek seri seralang hai. Alang li apang Nagaland talong bentarang ni bangke DCC ke mantang lolang li Richard at lo sini tempat pono la so alang li panbang rongasa ke rongasa ni badara phi alang li bang ke pichong aro ne ni tum habia long hore bong ke kulit ko na cheboy de lo cheboy de pena phi gang bra kan ke lu cheboy de pena phi utho alang li tumarong asar marko tum sabian chok chechot isabahani ke an pula alamai long alang itu pun habis tahan hai mujar tahan hai servan captain sih bisa ahok karbia bisar nim rokom ili tumangbong kapang chojialar kapanohok abangke maduta kamatha bangke kertang iglo don marli atheke nangli nili somaratum akhai kaprekanim supi penle vanrap sita haku penelitum thirklong karbia bisar pinansuang bong kurisi kachetok jia chakong awepu habepi ahabe riso seng teron alam thepen karbiang long life aphan nang kapachini pon Hello, oh tema kalau tung ke apa na aku ke
dulu ne ase parok pi jawan name ni khai ke parlo ni puke khai ke peduna parok pi pote soikya tame soikya peduna tame mopen tanan pun bulo awang long ba ka dia putu parlo bang ni pulam de tame ni yong si ba ni su puta mene soikya pi pulon de la soikya pi peduet na tu palu le tike soikya pi peduna bang ani hang pulon de hala nilipaya ku upima hala dang bang papiduna la bang same karya tum ke apena na ku ke tiduru ne lapen ke nilile buru pi wan de sa buru pi ku pe pacitok nang buru ku same dak do musu materi punon openia narjari punon piduna lapen ke kopene nilita okomia pi wan de sitame soikia pote soikia pidunang das ke das pidunang roi de roi pidunang so piduet tangi same aku ka preke apena na ku ke dak teron pote teron pi ba mane rohang pun kita boleh rasikan dia khai yang pun dawe ate ni khai mane aja tipi lang ni dupe dewana News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Kivangji apor MLA kilik apartment non pen CEM Tuliram Ronghang apai beri bithung reng thama constituency arlo APHLC asong pen chili kapari Kevangji MLA kilik ahut koson atomon kacharting pensi Karbi Anglong waralong nang kilipoma bangso puthak isi ningkok chiri alam lapu inglong asuan jakong angdi isi pen chiharjak nang jipura inghun RV arum lutchok pen APHLC asong pen along mai kapadopon theglong lapu CEM Tuliram Ronghang a constituency abiriarlo kolonga pathuak lamalong freni phai ingkorap ho arni APHLC asong pen vote achili kirikdam abirta Karbi Anglong Life asa hemalong birta nang pale bangso mayalong APHLC asong along lamjai sarpo angtong intika thar pen mai chari ponsi APHLC maipu jai kathar dun maipu Rajesh Tiso dhin chun bang sagar tiso pen chenglok bang pharoke thom bithungreng thamara ratum chitodun kidang tang MAC kiligahut ki ong dunga vote kilong pen APHLC claim bang photum arni arwe charsilun dode sangse pen inglong aso akechok ajakong kilong nang jia phanpura regional APHLC party kangtang kring lapuson radatum ke theglong pen amek prangsi treni pha ingkora pho arni bithungreng thama constituency amayalong BJP a party pen bang thomkep sosiarat APHLC along nang chepa og dunlo pusi Elbert Rong hipen Karbi Anglong Life asa hemalong an birta kapacetak alupen nang pale pinyada ba birta bangke lapan sikang ton iglo dumithak me kardom